با درود از رادیو زودی به همه شما بینندگان عزیز، نویدی بمدودی رو من شالگل خوجا تقدیمتون میکنم و سپاس میگم که با ما هستید و برایتون برار میخوایم. امروز 27 می است و حالا توجه کنید به خبرها. وزارت تندرستی تاجیکستان روزی سوم است که از کاهش گرفتاری به بیماری کووید 19 در کشور خبر میدهد. این نهاد در گزارش تازه شام 26 می نوشت در شبانه روز گذشته 166 حالت نوی سرایت یافتن به کرونا ویروس نو را به قید گرفته است، در حالی که تا 3 روز پیش این رقم همه روزه از 200 نفر بیشتر بود. طبق اطلاع وزارت تندرستی از روز 30 اپریل تا امروز گرفتاری 3266 نفر به کرونا ویروس در کشور ثابت شده، 1417 نفر از این بیماری شفا یافتند. مقامات گفتند در شبانه روز گذشته یک حالت نوی مرگ از این بیماری را ثبت کردند و در عموم تعداد قربانیان کووید 19 به 47 نفر رسیده است. ولی شبهه و گمانها درباره آمار مقامات زیاد است و برخی منتقدان میگویند تعداد واقعی قربانیان و فوتیدگان میتواند از این بیشتر باشد. از جمله بر اساس فهرست غیر رسمی در اینترنت شمار جانباختگان از کرونا ویروس و ارتباط به 348 کس حساب شده است. این فهرست را بر اساس خبری رسانه‌ها، شبکه‌های اجتماعی و اطلاع نزدیکان فوتیدگان تهیه کردند. هفته اخیر پزشکان برخی بیمارستان‌ها یک باره از کم شدن صفی مریضان و خالی گردیدن بعضی از کادهای بیماری خبر دادند. وزارت تندرستی هم میگوید در روزهای اخیر مراجعت بیماران کم شده است، ولی متخصصان کاهش مراجعت ساکنان را به بیمارستان‌ها هنوز پایان برخورد با کرونا ویروس نو نمیدونند. آنها میگویند بخشی از مردم در خانه‌هایشان معالجه میگیرند، چون مقامات گفته بودند تنها بیماران وضعیتشان سنگین را قبول میکنند و بس. یادگار فایزов رئیس 59 ساله ولایت مختار کوهستان بدخشان در یکی از بیمارخانه‌های شهر خاروخ بستری شده است، در حالی که برخی منابع از گرفتاری او به کرونا ویروس حدس میزنند. خود او در یک تماس مختصری کتبی روز 26 می به رادیو آزادی گفت یک طبابت ضد ویروسی میگیرد و تشخیص به دوشنبه فرستاده شد و هنوز جوابش نیست. یادگار فایزов اینچنین تصدیق کرد که در بیمارخانه همراه با همسرش بستری است، ولی به نوشته‌اش همسرش امروز از بیمارخانه رخصت می شود. این خبر در حالی است که از آغاز پاندمی در ولایت مختار کوهستان بدخشان 970 نفر بستری شدند و گرفتاری با کووید 19 7 ساکن ولایت تصدیق گردید. یادگار فایزов گفت 11 شخص دچار بیماری‌های دیگر و اساساً از 70 ساله بالا فوتیدند. 398 نفر هنوز در طبابتند و دیگرها از بیمارخانه رخصت شدند. کسری در اینجا نسبتاً سبک می‌گذرد، ولی هر روز 45 کس مریض میشوند. آدم‌ها زیاد رفت آمد دارند و مجبور شدیم نظام حرکت را محدود کنیم، نوشت او. خب یادگار فایزов بعد از سال‌های طولانی کار در ساختارهای بنیادی آهن سال 2018 رئیس ولایت تعیین شد و به قول ناظران تا حال خود را یک نمونه رهبر زمانوی و فعال در جامعه نشان داده است. در همین حال خبرگزاری آزیا پلوس می نویسد از میان 237 نفر زادگان تاجیکستان که روز 24 می توسط پرواز چارتری از مسکو به دوشنبه آمدند، تشخیص کرونا ویروس نتیجه مثبت داده است در بدن 2 نفر. خبرگزاری از قبل یکی از مسافران این هواپیما نوشته است که بجز از این 2 نفر باقی مانده ها را بعد تشخیص به خانه هایشان رخصت کرده توصیه دادند که 14 روز رجای گوشه‌نشینی را رعایت کنند. ضمناً دیروز نیز با هواپیمای خاص 159 نفر تاجیکستانی از یکاترینبورگ به وطن آورده شدند. اما وزارت بهداشتی عاید در کجا در کارانتین نگهداری این مسافران و همین گونه نتیجه های تشخیص آنها هیچ معلوماتی نمیدهد. عبدالستار بابایف سابق رئیس بخش اسفرگی حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی و عضو ریاست این حزب شب 25 می در زندان رقم 3 نظامش سنگین خوجند درگذشت. نزدیکانش میگویند مقامات سبب مرگ او را سکته قلب نامیدند. عبدالستار بابایف در سال 2015 با اتهام دعوت عمومی به فعالیت اکستریمیستی و تأسیس سازمان اکستریمیستی به 11 سال زندان محکوم شده بود. نزدیکانش و مسئولین حزب نهضت اسلامی این اتهامات
итилоотро борҳо рад карданд. абдумаҷид бобоев бародари абдусаттор бобоев ба радиозоде гуфт субҳи дирӯз масъулини зиндони хуҷанд ба наздикон ҷасади бародари 66-солаашро доданд. наздикони абдусаттор бобоев маъруф ба домулло абдусаттор гуфтанд дар тани ӯ осори лату кӯбро мушоҳида накарданд ва ӯ ба коронавирус ҳам мубтало нашудааст. онҳо мегӯянд марҳум солҳо ба ин тараф аз дарди қалб ранҷ мекашид. вақте ки дар маҳбас буд асосан доруҳои дилро барояш мебурданд, гуфт бародари абдусаттор бобоев. масъулини зиндони шаҳри хуҷанд ё мақомоти дигар то ҳол дар бораи марги абдусаттор бобоев шарҳи расмие надоданд. наздиконаш гуфтанд аз ӯ 3 фарзанд боқӣ мондааст. рӯзи 26 май кормандони бахши ҷустуҷӯи ҷиноии пулиси Москав ва нирӯҳои омон дар бозори Фудсити шаҳри Москав рейд гузаронданд. ҳузури низомиён боис шуд ки даҳҳо муҳоҷир аз ҷойи кор фирор кунанд. муҳоҷирон мегӯянд сабаби фирор дар он буд ки мақомоти рус бо кӯчактарин баҳона онҳоро боздошт ва ихроҷ мекунанд. дар ин бозор ки маводи хӯрокворӣ ва меваву сабзаҷот фурӯхта мешавад, даҳҳо муҳоҷири тоҷик кор мекунанд. ин рейд як ҳафта баъд аз он сурат мегирад ки дар ин ҷо тазоҳуроти эътирозии савдогарон ба зидди боло бурдани нархи иҷораи дуконҳо сурат гирифт. ёдовар мешавам ки бо фармони раиси ҷумҳури Русия Владимир Путин замони буду боши шаҳрвандони хориҷӣ дар ин кишвар ба таври автоматӣ ба муддати 3 моҳ, яъне аз 15 март то 15 июн дароз карда шуд. ва вазорати корҳои дохилии Русия низ ахиран бо шарҳи ин фармон гуфт ки асноди муҳоҷирон ба таври автоматӣ барои 3 моҳ тамдид карда мешавад ва касе ҳақ надорад ки аз онҳо тамдиди санадҳояшонро талаб кунад ва ё барои дароз накардани замони буду бошашон онҳоро ҷазо бидиҳад. иёлоти муттаҳидаи амрико мегӯяд Русия дар Либия ҳавопаймоҳои ҷангӣ мустақар намудааст то ин ки зархаридони рус ки дар ин кишвари Африқои шимолӣ дар муноқишаи ҷангсолори маҳаллӣ бар зидди ҳукумати аз тарафи ҷомеаи байналмилалӣ эътироф шуда меҷанганд, аз кӯмаки ҳавоӣ баҳраманд бошанд. 26 май студи фармондеҳии африқоӣ нирӯҳои мусаллаҳи амрико изҳор намуд ки ҳавопаймои ҷангии низомӣ тавассути Сурия ба Либия сафар кард. дар ин байн ҳавопаймо ранги худро дигар кард то ин ки ҳуввияти он номаълум бошад. дар изҳорот таъкид нашудааст ки чанд ҳавопаймо ба Либия расидааст. гурӯҳи Вагнер, як воҳиди низомии хусусӣ ки гуфта мешавад ба Кремл наздик аст, аз нирӯҳои фармондеҳии либиёӣ Халифа Ҳафтар дар муноқиша бар зидди ҳукумати эътирофшудаи ин кишвар кӯмак мерасонад. моҳи равон дар як гузориши Созмони Милали Муттаҳид таъкид шуд ки шумораи зархаридони рус дар Либия аз 800 то 1200 нафарро ташкил медиҳад. Москав мегӯяд ҳукумати ин кишвар дар ширкати ин гурӯҳ ҳеҷ нақше надорад. Интерфакс аз қавли Андрей Красов, узви Думаи давлатии Русия, навиштааст ки иддаои Амрико беасос мебошад. Владимир Путин, президенти Русия, фармон додааст ки паради ғалаба бахшида ба 75-мин солгарди пирӯзӣ бар олмони фашистӣ дар ҷанги дуввуми ҷаҳонӣ 24 июн доир шавад. ин гашти низомӣ мебоис 9 май баргузор мегардид. вале сирояти коронавирус боиси таъхири он шуд. дар Русия дирӯз боз 8915 нафар гирифтори коронавирус шуда шумораи умумии беморон ба 362 000 нафар баробар шуд. мансабдорони Русия дирӯз гуфтанд ки дар 24 соати ахир бемории COVID-19 ҳаёти 194 нафарро гирифт. ҳамин тариқ шумораи умумии фавтидагон аз COVID-19 дар Русия 3807 нафарро ташкил медиҳад. баъди низои рӯзи иди Рамазон дар марзи Тоҷикистону Қирғизистон, намояндагони марзбонии ду кишвар гуфтугӯ ва таҳқиқи ҷудогонаи ҳодисаро шурӯъ карданд. дар ҳамин ҳол ҳар ду кишвар фарзияи худро оид ба сар задани низо пешниҳод намуданд. дар низои рӯзи 24 май аз тилло истифода шуд. мулоқот ҳамон рӯз баргузор гардид. танҳо марзбонон гуфтугӯ намуданд. сабаби низо убури ҳайвонҳои хонагии Тоҷикистон ба ҳудуди Қирғизистон будааст. марзбонони қирғиз рӯзи 23 май сокинони Тоҷикистонро огоҳ карданд ки 200 саргов марзи Қирғизистонро гузаштааст. сарфи назар аз ин, онҳо рӯзи 24 май боз 60 сари дигарро ба ҳудуди Қирғизистон дароварданд. ба ҳамин хотир марзбонони қирғиз аз тилло истифода карданд ва баъди ин аз ду тараф тирпаронӣ шудааст, гуфт Каланбой Маркаев, ҳокими ноҳияи Бодканди Қирғизистон.
маркази матбуоти нирӯҳои марзбонии кумитаи давлатии амнияти миллии тоҷикистон дар изҳороти расмӣ мегӯяд муноқиша баъди он сар зад ки чӯпонҳои қирғиз 24 май дар ҳудуди деҳаи пули офтобрӯяи ҷамоати ворух вориди қаламрави тоҷикистон гардида ба муноқишаи навбатӣ бо сокинони назди марзӣ даст заданд. ҷониби тоҷикистон мегӯяд дар муноқиша сарбози қатории давлатёр зоирфи 19 сола аз пояш захм бардоштааст. нирӯҳои марзбонии тоҷикистон инро амали иғвоангезона номида нишонаи кӯшишҳои ба таври сунъӣ ноором кардани вазъият дар хатти сарҳади давлатӣ арзёбӣ намудааст. мақомот гуфтанд чунин бархурд метавонад вокуниши ҷавобиро аз ҷониби сокинони назди сарҳадии тоҷикистон дар ин минтақаи ҳассос барангезад. ҳарду тараф эълон карданд ки намояндагони идораҳои марзбонии тоҷикистони қирғизистон мулоқот карда сабабҳои сарзадани ҳодисаро таҳқиқ доранд. кишоварзон аз ноҳияи нуробод шикоят мекунанд ки мақомот полизиҳои дубора киштаашонро решака намуда талаб доранд дар ҳама ҷо танҳо картошка бикоранд. деҳқонон мегӯянд дар қатори картошка бояд дигар полизиҳоро низ кишт конанд, чун хӯрок танҳо аз картошка иборат нест. аммо мақомот исрор меварзанд ки дигар анвои полизиҳо дар кишвар ба қадри кофӣ кошта шудааст ва дигар боқӣ заминҳо бояд картошка парвариш шаванд. мақомоти ноҳияи нуробод мегӯянд полизи касеро вайрон накарданд, танҳо аз кишоварзон хостанд бо назардошти вазъияти ба амал омада кишти картошкаро бештар намоянд ва ягон порча заминро холӣ нагузоранд. ба қавли мақомот ҳосиле ки ҳар сол аз майдонҳои картошка ба даст меояд аз рӯи меъёри 92 кило бар сари як нафар дар сол барои аҳолии тоҷикистон кофист. аммо ба гуфтаи мақомот сокинон дар тоҷикистон аз меъёри байналмилалӣ пазируфташуда бештар картошка истеъмол мекунанд. ин аст ки кишвар ҳар сол аз 500 то 600 ҳазор тонна картошкаро аз хориҷа умдатан аз покистон меорад. аммо ҳоло бинобар хуруҷи вирус марзҳо баста аст ва картошка аз покистон ворид намешавад ва маълум ҳам нест ки кай дар ояндаи наздик ин вазъият тағйир меёбад. ҳоҷагиҳои кишоварзӣ ҳар сол дар тоҷикистон ҳудуди 33 000 гектаро картошка киш мекарданд. имсол бинобар дурнамои вазорати кишоварзӣ қарор аст дар майдони беш аз 39 000 гектар картошка кишт карда шавад. ва бинандагони азиз, дар поёни суҳбат барои шумо аз қурби асъори хориҷӣ мегӯям ки аз тарафи бонки миллӣ чунин таъин шудааст. $1 10 сомонӣ ва 26 дирҳам аст, €1 каме беш аз 11 сомонӣ арзиш дорад. имрӯз қурби 1000 рубли русӣ бетағйир боқӣ монда 143 сомонӣ و 90 درهم تعیین گرداست. و سپاس میگم به همه شما بینندگان عزیز که ما را تا این لحظه تماشا کردید. من در دوام روز باز شما را با خبرهای تازه آشنا خواهم کرد. بعد از 3 ساعت دیگر شما را منتظرم و امیدوارم شما را خواهم دیدتان و خدا نگهدارتان.